हमने तमे कहो ना तमे एते बुलो ना बुलो तमे बाहर बुला कथा कारण तमे फ्री बोला ना बुले के घर अंदर बुलो ना वीडियो गाड़ी उठो सबके में डाका दे गाड़ी कोड़ा दिखते बदले चुल बदली सुन पापड़ी चुल बदली कबड्डी वाला बोला चूल बदलना चूल बदल लोहा टीना खाता वही गावा टीना खाता वही प्लास्टिक बादाम बाड़ी की लोकल चोरी असी गला पे बादाम बाड़ी सोई दे सेवन बोली माने गोटे रु तीनटा भीतर आसे हां खराब बेटा खराब डाकी क्या छे जे सोई दिबो खाई भीतर मुंडी नहीं जोई क्या छे पर लुला नहीं गई ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है बैगन फटफट फटफट मुटो बताई जो तो से ठीक दीटा तीनटा हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। मैं सोई दियो तुमने मारी तो मैं सोई नहीं ना तो पुट्टी मुड़ी नहीं दे करना बात याद नहीं सोई कौन खंडे माछ भी सोई हो से एका से तो खंडे मिले देखो से एक तो खंडे अटा खाइबो सकाळे गाखरे रात्री जणे ना जणा बुढी लोक तारा भाई आइटम क्या नहीं दियो जार ओजन हिसाब से भोजन करियो ना सीतो तुम कहबो तुम 100 ग्राम असोई ना मु कहू मो जेजमा मु तो मो जेजमा को देखिनी मो मां को देखि कहला मु 25 देला दरकार नाही थी सकाळ रोसे कनी गाधा रोसे कनी आउरी माने राती ପାଇଁ थिला हम मंगटा गोड़ बदलला लहड़ी खेला केला मगजे में बड़ हे मगजे नंबर जो ते मंगड़ा सकाळ बांधला पुणी गाधला बांधला राती पे रखी दिला गोड़ बजा से गुरु से लहड़ी खेला तेला से के कहत लागे मुझे तो बाबा तू तो जन्म तू तो जान मो बहुत कहे ना हम ना लोक अछि कहले तोरा हो कथा अब हम एपट लोक हेमाग्री से बोली ताप हम सेपट लोक सात्र सोई पारन से रात्रि दर सदावती करियो गेण देव ता पे चोर फोर के डका दुकान पसिबे आ केमी पसे तार मन 11टा हम बोले स्टार्ट हो सिको रिबो एंद कहबो अरे पागल अरे माने चलीबो अरे पागल चोर ये से मत हराइबो मत मारिबो मोर चाचाटा जुओ माने सेला कंटिडे मत जान पूरा चलेबो तो म बोको ए तेरा आलम में ओने कथा नै वो जो गजना बाबा को धुरी से गजना को साथी लोग बाबा मापदर देखो मापदर इसे करे हमें होई रहले मापदर नहीं सब नहीं साले गंजे दिशा करछे ना साले में साइलेंट कर दो टिप दिलो दिमानिसा थरोड़ा स्टोरी सुनियो गंजेई गभीर ज्ञान जंजाल मूर्ति ईश्वर प्राप्ति तीनटा रजा बुझुछ ना नहीं फास्ट ছিল না যাচ্ছি তো মনা করিব না নিবা দরকার না ईश्वर बादो দ্বিতীয় বাদো দুইটা দিন নব নুরুতো কেবল তো মাটি কি নব আই মত মজা আছে তিন জন মদন মন তিন জন মাদো মদন মন আমি কোন কলি तू भाभी माने मु जाऊ आ तो केना चार जन रजा तू भाभी मु इंद्र गां गली कथा बोले कोन मो आई गडे जने माने कहलो आई जने से को ये कहता देखो ना बुढ़ा बुढ़ी ले आटू बीमार बारे हैला आ चले ते मेडिकल देखे दे कहले मोर राशन कार्ड कटि दिबो वो ये ना ना वो बारे रो के छचिना तो ले जिवो के जर्नी तो ले जिवो मु गंध तुलसी पी देम मो आटू बटी बेमार हो गयो हमरा अचानक लाइट पड़े जो सुनो सुनना मो राम बड़ा तो चला ना सुना और ताकर मेडिसिन खाबे से मेडिसिन जरा हबो ताकर ये तुलसी को जो हमरो गंध तुलसी ना ना जरा हेले हम कोन सिंगड़ा पत्र पी देबे तू छोट मोगी तो काटा सब बुढ़ी के आबे तो बुढ़ी के बाटे से दिन सब भलो
ସେ ଜିନିଷ actually ଭଲ। ସେ ଜିନିଷ actually ଭଲ। କଣ ଯୋଉ ଧାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସୁପର ଯୋଉ ପିଏ ଅଛି ଭଲ। ନା ଭାଇ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଭଲ ଭାଇ ମୁଁ ଡଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ କହିଲୁ ବାରି ଓଳା ବାରିହଣା ହଳଦୀ ପତ୍ର ହଳଦୀ ଭାଇ ପକେଇ ମୁଁ ଗାଁର ଯେତେ ବେମାର ହୁଏ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ହିଁ ଯାଏ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବେଙ୍ଗଲୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେଡିକାଲ ଗାଁରେ କିଛି ତମର କିଛି ଲାଗିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଜିନିଷ ସେ ବୁଣିକି ମୁଁ ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି ଚିଡି ମୋ କାକି କହନ୍ତି ମୁଁ ଚିଡିବି କଣ ଖାଲି ଇଏ ମୁଁ ବୁଢିକି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲି ଜଣେ ଆମ ଜେଜେ କହୁଥିଲା ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ମାନେ ପୁରୀକି ତାକୁ ତା ପୁଅ ବୋଉ ଆଇଲେ ପୁଅ କହିଲେ ମୁଁ ବାପ କୋଇଲି ରେଖା ପତ୍ର ଖାଇଛ ନା କୋଇଲି ରେଖା ପତ୍ର ସକାଳେ ଯେ ବାଟିକି ଖିଆ ହୁଏ କଣ୍ଟା ସେଥିରେ ଅଛି କୋଇଲିକିଆ କଣ୍ଟା କୋଇଲିକିଆ କଣ୍ଟା କୋଇଲିକିଆ କଣ୍ଟା ଆମେ ସେଟା କୋଇଲି ପତ୍ର କହୁ କୋଇଲିକିଆ କଣ୍ଟା ମାନେ ଏମିତି କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଥିବ ତା ଚାରିପଟ କଣ୍ଟା ସେଟା ହଉଛି ମାନେ ନିମ ପତ୍ର ଭଳିଆ ଛୁଟି ଏଡି ପତ୍ର ପକେଟ ମାନେ ପିତା ପ୍ରବଳ ଖାଇବା ତାଠାରୁ ପିତା ହଉଛି ଅମୃତୁରା ଭାଇ ମତେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଥିଲା ମୋ ମାମି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର ପିଅନ୍ତି ଶୁଣ ମୋ ମାମି କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଏ ପତ୍ର ମାନେ ପେଇକି ଗଲା ଏତିକି ମୋ ମାମି ପିଇଲା ଆଉ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ହଗି ଲାଇଟ୍ ପଳେଇ ଯିବେ ଆଉ ସାବି ବାବୁ ଆଜି କଣ ରାନ୍ଧିଛି ହେଲା ରୁନି ବାବୁ ଆଜି କଣ ରାନ୍ଧିଥିଲା ଶାନ୍ତି ବାବୁ କଣ ରାନ୍ଧିଛି ତାଙ୍କର ମାଇକ୍ ଚାଲିବେ ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଆଉ ଜଣେ ଆସି କହିବା ଖୁସି ନା ନିଜେ କହିବା କଣ କୁଞ୍ଜ ବାପାର ଲେଷ୍ଟ ରହିଲା କିଛି ଆଣିନଥିଲା ତାପରେ କଥା ଆଣିଲା ଖାଇବା ଚାଲୁଥିବ ଗଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଥିବ ଲାଇଟ୍ କିଏ ଦୂରା ଧରି ଡିଆ ମାରି ପଳେଇବେ ପୁଣି ବୋକା ଛୁଆ ଲାଇଟ୍ ଆସିବ ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିବ ଲାଇଟ୍ ପୁଣି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ହେଲେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ସପ୍ତମ ଲାଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମ ହେଲେ ଉଠିଛୁ ଆମ ବେଚର ଗୋଟେ ପିଲା ନାଁ ହଉଛି ରଘୁ ହେଲା ତା କାନରେ ଟିକେ କଣ ଶୁଭୁ ତା କାଣ୍ଡ କହିବୁ ତା ମାଣ୍ଡ ଶୁଭୁ ଶୁଭେ କଣ ହେଲା ତାକୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଟେନ୍ସ କାଳ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ସେଟା ପୁରା ଦେହ ଧରିବ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ତାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ତା ପଟରୁ ପଠାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କହିଲ କାଳ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିକି ବାଳ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସିଏ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ଆମ ବାଳ କେହି କହିଲେ କଣ ସେ ପାଠ କିଛି ଜାଣେନି ସେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ସାତଟା ରଘୁ ତୁ କହିଲୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ଟେକି ଦେଇଛୁ ଆଉ କହିଲୁ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଛାତିରେ ବାଳ ସାଜିଥିଲେ ରଘୁ ତୁ ଆଉ ତଳକୁ ଯା ଶୁଭେ ଦିବ ସେ କଣ କରିବ ତ ଦାଆ କହିଲେ ସେ ବାଟ ସେ ଛୁରୀ ପୁରୀ ନେଇକି ପଳାଏ ସେଇଭଳିଆ ତା ଶୁଭେନି ତାଟେ ଭଲ ସେଟା ଜୋରସେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆସ୍ତେ କରି ଆମେ ଚଢି ଉଠାଉ ତମେ ଗୋଡି ଉଠାଉ ଆମେ ଚଢି ଉଠାଉ ଆମର ଗୋଡି ଉଠେ ନା କହୁନା ଦାଣ୍ଡିଆ ମେରିଆ କାବାବାଡି କ୍ରିକେଟ ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି କ୍ରିକେଟ ଗୁଡି ଉଡା ତ ହୁଏ ଆଉ କଣ କଣ ପାକିଲ ପା ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଦାଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ମେନ୍ ଯୋଉ ପାକିଲ ଦାଣ୍ଡି ଜଣେ ରହିବ ସେଟା ପାଉଛ ଏଠୁ ସେଟା ବତ୍ତା ଡିଭାଇଡେଡ ବହୁ କାମ ବାସ୍କେଟବଲ ବାଟି ଗୁଲି ପଟ ବାସ୍କେଟବଲ କବାଡି ଆମର ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଅଛି ନା ସେଟା ଭଲ ଗାଡି ଶିଖା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
ପାଣି ଜାଗା ହେଇକି ଭାଇରେ କଣ ଆଉ ତ ବାସ ଲାଗିବ ମାନେ ନା ଗୋରା ଦେହ ତାକୁ କୋଇ କୋଇ ନା ମାରି ଥାଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ବାସ ଥାଏ ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉ ମୋର ଗୋରା ପିଠି ନା ମୋ ପିଠିରେ ପୁରା ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉ ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାରିଥିବି ଭାଇ ସତତା କହୁଛି ଭାଇ କଣ କରୁ ତା ନଳା ବସିଲା ଭଳିଆ ହୁଏ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମତେ ଯିଏ ମାରିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବିନି ବାସ୍ ବୁଢୀ ମାନେ ଲେଡିସ୍ ଜାଣିଥିବ ବୋଉ କି ଥିବ କୁଇନ୍ ଗୋଟେ ଥିବ ତମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କିଙ୍ଗଡମ୍ ରୁ କୁଇନ୍ କୁ ନେଇକି ସୀତା ଚୁଲି ଆମେ ସେଟା पैसा तर केते पैसा देन बहुत पैसा से मजा न अल्लाह ସବୁଠୁ ମଜା ଲାଗେ ଭାଇ କବାଡି କବାଡି ଖେଳ ଭଳିଆ ମଜା ବର୍ଷା ଦିନରେ ମାନେ କବାଡି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ କବାଡି ଆଉ ଫୁଟବଲ କବାଡି ଖେଳ ରିକ୍ସ ବି ନା କବାଡି ଖେଳ ରିକ୍ସ ବି ପ୍ରବଳ ସେ ଜଣେ ରିକ୍ସ ହେଲେ ନା ଯୋଉ କାଲିଆ ଗଲ ମୁଁ କାଲିଆ ଗଲା ପରେ ଗଲ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଏଟା ତ ଏତେ ହଉନି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗଲା ଟାଳିଟା ବସେଇ ଦେଇକି ବସି ସେ ମୁଁ କା ଗରୁ କେତେ ମୋ ଗରୁ କେତେ ହେଇନଥିଲା ସରି ଫୁଟବଲ ଖେଳ କା ଗଡ କବାଡି ଖେଳ ମୁଁ ଖେଳିଛି ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଫୁଟବଲ ଖେଳ ତ ଗୋଟେ ବିଲର ଚଚଟା ପାଣି ଅଛି ଆଉ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛୁ ଆଉ ମାଛ ମରି ଆସିଲା ଆଉ ମାଛ ଗୋଟେ ଗୁଡା ଖେଳିବୁ ମାଛ ଗୋଟେ ଗୁଡା ଖେଳିବୁ ସୁଅରେ ଜାଲ ପକାଏ ଜାଲ ବସାନି ଏପଟ ସେପଟ କିଳା ଆମେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମରା ଯିଏ ଆହାର ନ ଯିଏ ଆହାର କରି ତମର ଝିଅକୁ କଣ କହନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଆମ ଟୋଟାଲ ସେତେବେଳେ ୟୁନିଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ୟୁନିଟ ଥିଲା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମେଚୁରିଟି ମାନେ ମେଚୁରିଟି ସବୁ ଇଏ ଦବ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଥିବ ଏବେ କଣ କଲ ଏବେ ମାନେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ପଇସା ପତ୍ର ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲେ ଆମେ ହାଟ ମାଡ଼ ହେଲା ମୁଁ ଭାଇ ମୁଁ ଛାଡି ହେଇଗଲି ସବୁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ 2 ଜଣ ପିଲା ସେପଟେ କରେ ସିଏ ମୋ ଦାଦା ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ କହିଲି ସେ 2 ଜଣ ପିଲା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ପିଲାକୁ ବାସି ବାଣ୍ଡରେ ମୁଁ କାଟି କଲି ସତ କଥା ମୁଁ ବାସି ବାଣ୍ଡରେ କାଟି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଘରୁ ବାହାରି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ବାସ ଆମେ ତ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ବୁଲ ତମର ବାହାରେ କଣ ଦରକାର ଏବେ ଆଉ ବାହାରେ ଫେରି ଗଲା ଆଚାର ଦେଲା ଯୋଉ ମିଠା ଖଟା ଯୋଉ ଆଚାର সেটা বঙ্গালে কম কম সেটা সেটা বড় বড় কথা কেন ওইটাকে বলে ভাতের সঙ্গে একটু মিষ্টি আচার নাহলে টক আচার দরকার এটার টেস্টটা ভালো হয় ওইটা যদি না পাওয়া যায় ভাত খাওয়ার পরে টক দই একটু আচ্ছা মানে ওটা খটা দই ওটা খাইলে ভালো লাগবে ভাত মানে বাঙালির কালচার হচ্ছে ওইটা Bengali culture. ওইটা হচ্ছে কালচার ভাত খাওয়ার পরে একটু টক দই দরকার You know very well in Bengali বঙ্গালী বঙ্গালী ভাত খাই মানে ভাত খাইবাটা কোন হবে ভাত খাবো আসলে ভাত খাবি পানি খাবি সবই খাবি চা বি খাবি বিড়ি খাবি বিড়ি তোমার বিড়ি ফেমাস কো বিড়ি ফেমাস হাতিম বিড়ি ভাত খাইବାକୁ বাংলাদেশে ভাত খাইছে এটা তো অসমে হেরা না ভাত খাইছে বাংলাদেশি ভাষা ভাত খাইছে না ভাত খাইছে ডাল খাইছে পিয়াজ খাইছে ভাত পিয়াজ ডাল ভাতটা খাইবা এটা কোনতে ভাত খাবি
ଇଏ ଯୋଉଭଳିଆ ବଙ୍ଗା ଲୋକ କଥା ଯେମିତି ତାଙ୍କର 7 ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ମାଇଲେ ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ନା ଜଣେ ତୁ କଣ ପାଠ ପଢଉଛୁ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି Patience is waning. दुखता कोई में कोई ना जो राहुल ने डिट्टो कर दूसरी दुखता कोई दुखता कोई खाइबो दुखता कोई बोलू ଦୁଇଟା ମାନେ ଖଇନି ଭଳିଆ ଆଉ ଏଟା କଥା ହିଁ दुखता ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଡେ